Hello everyone. Thank you for giving me a time for a short speech here. As mentioned before, my name is Hmingsanga, General Secretary from MZP, from the state of Mizoram, India. I also like to extend the acknowledgement to the Australian government and all the councillors and all the politicians and all the leaders here who came here to attend this wonderful program. Thank you so much for having this wonderful program. Also, I would like to give thanks to Mr. Long and Miss Muan. Let me just have a short speech in my own language. So, everyone here, as mentioned before, our Honorable Mr. Kevin Lalvena already has mentioned, all the Chin community people here understand our language. So, I will have a short speech in our language. Ang asahin, Mizo Zerlai Paul, Mingin, headline mo na ron kalazong-zong, kanso na tapo na ute, jimay kabuk jawa. Zanin na headline mo na, karon tentay na chan, pulo mali headline. Australia Chin Community Council te, le headline mo na, karon kalchan ber, hadri le MZP trang kopi na, kan malawak na humanitarian hub lunch event program. Bawling tangin kan na ito, headline mo na, Chumi event lang sam na huna ron kal kan niya headline huna hian hetiang khop hian zo na thla kan luna pun sang sang om te headline huna in kal khom in headline huna Australia huna hian mi poi mo tak tak din pun poi mo tak tak in chalang ti hi Mizoram atang kan ring phangai lowa headline huna zo na thla nam beng sang sang om te Mizoram tan le zo na thla nam beng sang sang kan una ral tan te tan in poi mo ne headline huna om te hian Mizoram tan po ni se kan una headline huna om te tan po ni se headline mal som na pathian mal som na in don sang sang te Mizoram om te tan ron luang chuak ve hun har sa tak tak har sa na tok mek te tan po ron luang chuak ve turin zanin a hian ka som du chewa chuan nia headline huna hei nam upa le ro pui tak tak zinga in oma Australia tluklo rim in nam le maya Mizoram atang pon thui takin zir tur tak tak hetlaya kan ron neya headline huna milo don san dan te headline huna thei top chua min lo welcome dana te long thu soi sen lo kan ba headline huna pon Mizoram Pol branch kan aron ding thar do na chung te bo chu thata ka headline community mun sang sanga te pon lo support lo engkim kitai kan unaw te tan po na chakle zuala kan thozo thei nan te po headline MZP branch kan on din thar te po lo support thei top lo chua pui turin kan so ka so mon mo tu buk cheu ni headline huna karon theng thei hi long thu ka soya Mizo Zerlai Paul hian thei top chuin kan unaw te tan tin hun har sa takara thei top chuin kan unaw te tin kan lo buang ko to thina tuna hian Mizoram tan in unaw te tana headline huna tanga zir tur tam takan na yang te meron zir tira thei top chua kitaya Mizoram ina kan mamong te Mizoram tan ngai tuana ron seng ve turin headline huna om zong zong te ka som tak me meu cheu ni ka ti zong ka soi thei ni ro se ano me. As mentioned earlier by Mr. Hmingsanga, Matu Student Union is now an official member of MZP as of 13th of November 2025. Could I please invite all our Matu Student Union office bearers, Mr. Chin Thang, Ms. Ladin Tloang, Mr. Som Kim and Ms. Mary John Kui Hon to please come up on the stage. Nilai Mutakalam Matu Student Union Office Bearer at home.
ฮิลากระเทอกับบุญไทยละอม President ละอมปาจินพังกระเทอกับคุณเบโกเดซี่จะสลองเงินก็คือNow I would like to ask Mr. Long to come and present Mr. Hmingsanga with the Matu Community Cert of Appreciation. Kun Belo Desi. Tu na siama din tong lo katha ka certificate apom hi zo zurlai po lang ko matu student union hi kai ko om kunsin ka ko om katha ka mami branch pakhat la pom na katha ka tinsak lang om MSU student OB ของติงเสร็จสลองมันก็คือนี่lang ko lo ta tun na la ka ate pa mai long ko se ka thaka bi thai nam la nu papa kha ka thaka thasam le ko se bo mu si a chui thom na ma ma tu ham chin pu pu ham ko se ka thaka bi lat la bi thai nam ka thaka thasam le bo mu si thank you everyone